Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mudukurikira hano kuri Saheli TV, Imana ibaha umugisha. Tugarutse kandi kongera kubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hakomeje kuvugwa intambara iri kubica bigacika, aho nta handi ni mu bice bitandukanye harimo Nyangezi na za Uvira ndetse na Kamanyura n'ibindi bice turi buze kubabwira. Hamaze iminsi rero havugwa ibiganiro hagati y'ingabo za M23 n'ingabo za FARDC, ariko kugeza kuri ubu ngubu nyuma y'uko tubonye amatangazo hirya no hino avuga ko ibiganiro birimbanyije kandi hari icyo biri kugeraho, intambara yo ntabwo irahagarara, ahubwo ikomeje kubica bigacika hirya no hino. Tugiye kubagezaho rero izo nkuru zose zo mu burasirazuba bwa Kongo, tubabwira intambara iri kubera n'uko urugamba rumeze, hanyuma turaza kubagezaho n'amakuru avuga ku biganiro biri guhuza izi nyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za FARDC, niba hari ikiribuze kuvamo nk'uko bikomeje kuvugwa. Kandi turaza kubagezaho n'amakuru avuga kuri Joseph Kabila wahoze ayoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko yayoboye imyaka igera kuri 18. Iminsi ishize rero yavugwaga mu mujyi wa Goma, avuga ko amakuru ava i Goma avuga ko yaba yarari kumwe n'izi nyeshyamba za M23, ariko bamwe mu bavugizi ba M23 hari ibyo batangaje bavuga ko yaba yageze mu mujyi wa Goma, ariko uhagarariye iri shyaka rya Joseph Kabila aherutse kumvikana atangaza ko uyu mugabo yaba atarigeze agera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabyo turaza kubiva imuzi n'umuzingo, ntimujye kure. Hanyuma muri Burkina Faso ho haravugwa ko hategurwaga kudeta ikomeye, ariko Ibrahim Traoré ngo akaba yawusimbutse. Ibyo nabyo turaza kubiganiraho mu biganiro byacu tugiye gukora muri kano kanya. Ntujye kure, inyakira amajwi yawe hanyuma ukomeze ubane natwe. Wowe utarakanda subscribe, hanyuma ngo ulayikinge, usharinge, unatwandikire muri comment. Uyu munsi ni wowe kugira ngo nawe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5. Imana rero ikomeze kugumugisha. Reka dushimire umuntu wese waba warabikoze, Imana mu umugisha. Ariko kandi ntabwo ndi jyenyine, turi kumwe n'umutumirwa hano kuri Saheli TV, n'umugabo uturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ayo makuru yose arayazi 5 kuri 5, niwe ugiye kubabwira idonido kuri ayo makuru yose uko yarayakusanyije, urugamba yararurebaga. Tugiye rero kumwumva, twumve uburyo asesengura izi nkuru z'izi ntambara. Ariko reka tubaze tumwakire abibwire, hanyuma dukomeze n'amakuru yacu. Karibu muvandimwe, wakibwira abadukurikiye n'abaduteze amatwi bari hirya no hino ku isi. Murakoze cyane, turabishimiye kandi kuba umunsi w'iki gitondo turi kumwe. Nitwa Musafiri, nkabandi kuri TV wa kabiri nje hano, kandi ikintu cyiza cyane kandi kishimishije, ngiye kubaha amakuru nyayo koko hatwara ya Uvira za Nyangezi, ahantu hose mu majyepfo ya Kongo. Ni ukuvuga rero mutege amatwi mwumve inkuru yose ko bimeze. Murakoze. Reka rero dukomeze. Turamwakiriye Musafiri, mwabyumvishe n'ubundi yagarutse kuri izi kamera za Saheli TV, tumuhaye ikaze. Reka duhe ikaze abantu mwese mudukurikira muri hirya no hino ku isi, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari za Canada, abari muri Afurika, mwese i Burundi turabasuje, tubahaye yambu. Abari muri Kongo mwese mukomeze mugire amahoro y'Imana. Hanyuma abari muri Tanzania, abari Uganda, abari muri Kenya n'abari mu Rwanda, mwese tubahaye ikaze kuri Saheli TV. Imana ibaha umugisha, mwe mukomeje kudukurikira mutega amatwi ibiganiro byacu. Reka tuvuge tuti Imana ibarebe neza. Dutangiye rero ibiganiro byacu kuri Saheli TV. Reka tuzingura amakuru yacu tuyabagezeho 5 kuri 5. Wowe utega amatwi wumve uko urugamba rumeze.
reka Musafiri atuzingurire aya makuru. Musafiri rero mu bice bya Nyangezi nk'uko umaze kubivuga haravugwa intambara iri kubica bigacika muri iki gihugu cya Kongo, ariko kandi ni nyuma y'uko dukomeje kumva ibiganiro hagati y'inyeshyamba n'ingabo za FARDC bavuga ko hari icyo biri gutanga, ndetse n'amatangazo wagiye uyabona avuga ko ibiganiro bimeze neza nta kibazo. Abenshi twumvishe ko n'urugamba rushobora kuba rwahagaze. Bimeze bite izi ntambara ziri kuvahe kandi ibiganiro birimbanyije? ntabwo bishoboka rero kuko iyo ntambara irahari kuva ejo amasasu yatangiye kuvuga bice bya Nyangezi za Ngomo hariya guhera saa kenda amasasu yatangiye kuvuga, intambara yatangiye, amasasu menshi cyane, menshi kabisa, bigeze aho bamanuka ahantu mu Ngomo kandi bazamuka ruguru iriya amasasu gusa. Hanyuma kuri ubu ngubu nk'ejo kandi ejo bageze ahantu bita Ruberizi naho atangiye amasasu hariya, bagera Uvira habaye amasasu hariya. Ni kuvuga ngo intambara ngo ntayo ngo yahagaze, ni ukubesha, ibinyoma kabisa byambaye gusa, kuko abarundi na wazalendo ni kuvuga ngo bakaye imirisho cyane, bashaka ngo barinde Uvira yose. Yego, ni kuvuga ngo amasasu rero yatangiye kuva ejo ahantu bita Kiliba. yego, barasanye ejo cyane kandi cyane koko. Ahantu bita Runingu uko nguko, Kawizi ni uko nguko. Kuvuga ngo imisozi yose umanyutse uvuye Ruvunge umanyukira hose kugeza mpaka Uvira amasasu gusa. ni ukuvuga ngo aho hose ni muri teritwari ya Nyangezi? Ariya ni Uvira, ni muri teritwari ya Uvira. Kuvuga ngo ahantu bita zone d'Uvira. Yego, ni zone d'Uvira. Ni kuvuga ngo guhera ku mwanya ka Manyora umanuka iriya ni zone d'Uvira. Yego, za Nyangezi naho Manyora uzamuka mu Ngomo ugeze Nyangezi. yego, Nyangezi yari hose naho niho hantu hari intambara aka kanya. wowe amakuru y'urugamba bari kurwanira nyirizina, ibirindiro birihe ubu ngubu aka kanya? Amakuru mfite nuko bihagaze ubu ngubu, nimba uza ahantu bita Kiringe ni mu misozi. Yego, iriya huziyeho abarundi, huziyeho abazalendo, huziyeho inyeshyamba zose umva ko zibaho, baranyi ba ayimayi ubumva nabo ahuzire hose. Ni kuvuga ngo FDLR zuzuye iriya. Ni kuvuga rero intambara zose niho hantu ziriya ngiyo rero. Ibirindiro byabo ibirayi bita Kiringe. yego, Niba ngo Kiringe uhageze FDLR zuzuye hariya cyane kandi. ariko haribazwa, hanyuma akazaho banyi ba azalendo, amayimayi. Niba ngo uduce twose ugeze mpaka ahantu bita Kiliba, ahantu bita Kawizi, miezi zose zamuka iriya ruguru hose iriya huziyeho gusa bamayimayi abarundi. none kuko ari mu misozi bayirwaniraho gute kandi ari mu misozi? Ni kuvuga ngo arashaka ko umujyi wa Uvira M23 itayinjiramo. Yego, niwo ashaka. kuki bakomeza kurinda uwo mujyi wa Uvira, ibindi bice M23 igakomeza kubyigarurira? Reka ujye kumeze rero. Bimeze bite? Uvira
abantu bafite ubwoba gisi ko ngize kandi kuvuga kandi umutwe ndishize. Abantu bafite ubwoba. Ubwoba bwo ni gute? Uvira ni ahantu hari mpaka wambuka hehe i Bujumbura. Niba ngo kuvalia Uvira wambuka i Bujumbura ni 15 km. yego Ni hafi. urumva ko ni hafi Ni cyane hafi cyane. bugufi. Kuko uramutse uvuye Uvira ukambuka i Bujumbura ugiye gusa ugenda gutyo gusa isaha imwe ukaba ugezeyo. Ni hafi. Ukumva neza niyo mpamvu rero abarundi ubwoba barabufite ubwo nyuma y'imvura yabusengiye Uvira ikafata mujyi wa Uvira ariko Burundi bugira ubwoba rero. Niyo mpamvu bakomeje kurwanira muri ibi bice Cyane. none M23 yo kukikomeza kujya guhangana cyane muri Uvira yaba ishaka kwambuka ngo ijye i Burundi Uzi cyangwa ko M23 Uvira ni umujyi ubamo abanyarwanda abanyamurenge bikuba neza abantu bavuga ikinyarwanda kandi bose ari aba kongomani. yego M23 yashaka ko yinjireho kubera ko ifashe umujyi wa Uvira abakongomani bose abavuga ikinyarwanda abavuga igiswahili abavuga ilingara abavuga twese tube bamwe. yego Niyo ntego yabo rero kuvuga ko M23 ishaka amahoro ahantu hose. yego hanyuma reka tugaruke mu mujyi wa Goma noneho ubwo tumenya ibice biri kuberamo intambara bakunzi ba Sahel TV mwabyumvishe ko igice cya Nyangezi cya Uvira aho hose intambara iri kubica bigacika ariko kuri iyi saha tukora ikiganiro amakuru aravuga ko bishobora kuba hari agahenge noneho nibyo ni kuvuga ngo agahenge nako ntako kameze ntako mwese gute ko agahenge gashobora kuba hariya mu gihe uzi ko ingabo zanyu za guverinoma ya Kongo aho bageze hose no gufata abantu bagasahura abantu bakiba abantu bakabafata nabi bakabakubita bakabakomeretsa. Ni kubera iki? Amahoro ntayo. Agahenge ntako. Agahenge gashobora kuba mu gihe M23 yinjiye Uvira gafata Uvira yifashe Uvira hari agahenge gashobora kuba. Okay. Ni ukuvuga ngo kiretse M23 yinjiye muri Uvira amakuru ameze ate ntabwo barabasha gufata Uvira ntabwo gufata Uvira yose kuko ahantu bageze ubu ngubu n'umujyi wa Uvira neza asigaye ahantu gato hato honyine kuko bamanuka Uvira bagere muri ariko ubu ngubu bari mu zone d'Uvira bari mu nzira bagana Uvira. Mu minsi ishize dore tukumva amakuru n'ubundi avuga ko bari mu nzira bagana za Nyangezi bava mu mujyi wa Bukavu ndavuga M23 ngo baza kugwa mu gico cya Wazalendo ngo ikubita itanditse bakavuga ko kandi ngo haba harahise hagwa abagera kuri 39. Ayo makuru niyo cyangwa icyo njye nzi izo nkuru amakuru ko ibyo byiziho bageze kumanuka bagera ahantu Nyangezi bashaka kuambuka Uvira barwanye aho ngaho ahantu ngisiko yavuze mu Ngomo kuko Ngomo nini cyane ni misozi nyinshi cyane kandi miremire barwanyira aho ngaho igihe kinini cyane iminsi ibitoro 3 bucya ariko bageraho bamanuka barafata Ngomo yose bafata Nyangezi bamanuka Akamanyora. Abarundi na Wazalendo basubira inyuma baguma ahantu bita Ruberizi. M23 iguma hariya kandi ka Amanyora ariko ubu ngubu M23 yarakomeje uko yarenze Nyangezi ifata Luvungi ifata Kamanyora ifata yungu bashako bamanuke Uvira binje umujyi wa Uvira mva ngo
M23 icyo ishaka ni uko Kongo ibamo ubumvikanye bw'abaturage atarimo ivangura cyangwa kuvuga se ngo uriya ngo ni umunyarwanda avuga kinyarwanda ngo avuga Giswahili ngo avuga Lingala ngo avuga oya irashaka twese tube bamwe yego tumvikana abe ikinyarwanda abe Giswahili abe Lingala ariko twese tube abakongomani kuko twese turi abakongomani. reka twigarukire hano mu mujyi wa Goma hanyuma naho turebe biri kuhavugwa. Mu minsi itambutse havuga yuko uyu mugabo Joseph Kabila yaba yaje kwiyunga kuri M23 kugira ngo barebe ko ibyo baharanira byagerwaho. Kuba M23 ishaka kwifashisha uyu mugabo Joseph Kabila nk'uko byagaragaye bavuga ko yageze ku butaka bwa Kongo kandi mu gihe cyatambutse akiyoboye nawe yigeze ahangana n'izi M23, nuwuhe musaruro ubona bishobora gutanga, ese ubona byafasha cy'abanyekongo muri rusange? Bon, icyo navuga aho ngaho, Joseph Kabila icya mbere ni umusirikare, ukumva neza, ni umusirikare kandi Joseph Kabila yarwaniye Kongo ikiri Zaire, yego akabona arayifata ntase iseza gupfa urumva aba perezida we yego imyaka myinshi cyane, urumva yego Joseph Kabila yabaye perezida afite imyaka 30 hafi, yego urumva yego ayobora Kongo imyaka myinshi cyane. Nyuma yaho rero manda iza kurangira ivaho, ariko nk'umuntu uzi Kongo yarwaniye Kongo ikiri Zaire ararwana arayifata arahindura Kongo. Joseph Kabila rero ari kureba uyu munsi Kongo ibayeho ndabona agahinda, akumva se amaherezo nk'umuntu yarwaniye Kongo mu gisirikare azi Kongo kuntu yajemo ariko yakiri umwana muto, ukumva neza aho ngaho uko bimeze. Hanyuma yaho rero arashaka kugira ngo arebe niba Kongo yayisubiza hahandi bakifata, yego kuko Kongo irimo kugenda isubira hasi igwa. Hanyuma perezida wari uyu munsi, perezida wacu wari uyu munsi Kisekedi urari ni gusa gusa yiga gusa abamunyi bya bucuruzi ibintu bya politiki yajemo nyuma. uvuga ngo ushatse kuvuga ko ari umusivili? Umusivili kuko politiki ajemo nyuma, kubera ise niwe amaze imyaka myinshi cyane igihe cya Mobutu, ise niwe wabaje gushaka kuba perezida ariko biranga, hanyuma akaza gupfa umwana we kuba perezida ariko Kongo yamunaniye. Ni ukuvuga ngo none Joseph Kabila icyo ashaka icyo ashaka we ashaka kureba niba abaturage bashobora kandi kumuyumvamo, yego arebe nimba abaturage twese dushobora kuba nimba uwe yaza kandi akaba perezida akaba kubashakisha ku murongo, ariko nawe ukuntu yajeho cyangwa uko ashaka ko ajemo ntabwo bavuga se ngo aje kuyunga na M23, we arashaka kuntu yashaka ibiganiro na M23 abaze nihiye mpamvu bashaka ko bafata igihugu cyacu Kongo iyobora, hanyuma amenye intego yabo, urumva yego natwe abaturage tumve ko perezida Kabila cyangwa Kabila ashaka kuba perezida kubera impamvu, yego hanyuma we ashaka ko nguko nawe yaje igihe ari perezida ntabwo yageze avangura ngo abanyarwanda abakongomani abanyarwanda oya twese twari bamwe icyo gihe. none M23 icyo gihe harya ni iki yarwaniraga? ko nzi ko ku butegetsi bwa Kabila n'ubundi iyi M23 yabicaga bigacika, ni iki yarwaniraga icyo gihe?
uzi igihe Kongo igihe yinjira ifashwe na Kabila icyo gihe aya masezerano arahari. Ni ukuvuga ngo nk'ibi ngibi bihari uyu munsi, kuvuga ngo abavuga ikinyarwanda none se ni abakongomani. Icyo gihe perezida Kabila avuga ko yego, barabisinyira hari bamaze kwandika isinyira icyo gihe. Igihe u Rwanda rwafashe Kongo icyo gihe gufasha Kongo ikiri Zaire, ndazi ko basikari b'u Rwanda icyo gihe bafashe icyo gihe Kongo ikiri Zaire gufasha perezida Kabila icyo gihe aza n'abasikari bo mu Rwanda bafasha ko Kabila icyo gihe Kongo iba Kongo. Hanyuma yaho we yasinyanye amasezerano na M23, mfate iki gihugu, nimfate icyo gihugu mwese nzabashyira mube bamwe abakongomani. Okay. Amaze gufata igihugu icyo gihe muzehe arahinduka, nigeze yubahiriza amasezerano yo gufasha abavuga ikirimi cy'ikinyarwanda muri Kongo ko n'abari bakongomani cyane abanyamulenge. Arabahinduka havuga ko mwebwe muzaguma aho ngaho gusa, nta kibazo muzagira aho ngaho, nyuma yaho igihugu kizaba ari cyanyu. Ese igihugu cyacu amasezerano yacu ameze ate? Natwe uduhe umwanya mu buyobozi. Arabyanga. Niyo mpamvu uyu munsi M23 ntago ituje, nayo irashaka uburenganzira bwabo nk'abakongomani bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda. Kandi nibyo kuko nta handi hantu bafite uyu munsi bajya. Hehese none hirya no hino hari igihe hagenda humvikana amajwi ya bamwe mu banyamurenge bavuga ko M23 ari iteza umutekano muke muri Kongo, kidashobora kugarura Banyamurenge. Iminsi ishize numvishe ubwo Kabila yahageraga hariya Igoma, bamwe mu banyamurenge bavuze ko Kabila ntacyo ashobora kubafasha, ko n'igihe yari ariho ntacyo yakoze, bavuga ko atari byiza, nta mahoro bamutezemo, nta cyiza bamutezemo. Wowe ubibona gute nk'abo banyamurenge bavuga ikinyarwanda kandi M23 ikavuga ko iharanira uburenganzira bwabo, bo bakaba batiyumvamo M23? Reka ngufashe aho ngaho ngo ubwire uko bimeze. M23 cyangwa abanyamurenge, kuvuga gutyo abanyamurenge barakira ubwoko bubiri. Ari abanyamurenge biriya umurenge, ari abanyamurenge ababa nka mwanyi mu mahanga gusa Burundi cyangwa hese mbizi, ariko abanyamurenge banyabo barashaka nabo guhabwa uburenganzira bwabo nk'abakongomani, cyane cyane abanyamurenge bari muri Kongo. Abangaba bafata inzira bakava Kongo bakaja sinzi i Burayi cyangwa hehe, nibo bari kuvuga ko M23 ngo imuteza amahoro make muri Kongo, kandi sibyo. Bimeze gute? Reka dukomeze tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu turi gusoza. Ejo ku munsi w'ejo tariki 24 na tariki 23 hagaragaye inkuru mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino zivuga kuri Burkina Faso iyobowe na Ibrahim Traoré afata ubutegetsi. Urabizi ko byagenze, ariko kandi kugeza kuri ubu ngubu nawe ngo hari gutegurwa kudeta ikomeye cyane, ariko mu binyamakuru twagiye tubona ko ngo yaba yaburijwemo. Iyo kudeta ikavuga ko ngo yagombaga gukorwa tariki 16 Gashyantare. Gashyantare Werurwe gutyo, aho ngaho niko nagiye mbibona. Ni iki wavuga kuri ibi bintu, izi kudeta zikomeje kuba mu bihugu bya Afurika
bituruka kuki, biterwa n'iki, ni iki wabivuga, wabwira abadukurikiye kuri izi kudeta? cyane cyane jewe icyo nshobora kubivuga ibyo bintu, iki gasi Afurika ifite perezida umeze nka Paul Kagame, Afurika yose ifite perezida nk'uwo nguwo, Afurika yari kweli nka paradiso. Yego, kuko Afurika bacyafite gushaka se ngo abazungu tubarebeho ubufasha tukabura icyo bahehe, urumva? Yego. Icyo nicyo kiri gutuma uyu munsi abazungu bari kutugandamiza bakadushyira hasi. ntabwo byaba biterwa n'uko umuntu wese ashaka kugira ngo yumve ko yaba umuyobozi? Oya, n'uwo wese nawe ashobora kuba umuyobozi, nawe ashobora kuba we, ariko nyuma akahindukira hehe? Abazungu. Ndashaka mumfashe, ndashaka kandi bafite perezida w'u Rwanda, nk'uko we aravuga ngo umuntu arigira, Yego, kandi akirwaniraho wenyine ku giti cyiwe, utari se ngo ndashaka abazungu cyangwa se biki. Oya, ubufasha buva hanze. Oya, banza ubimenye we ku giti cyawe. Ariko kenshi abaperezida bo muri Afurika barebera hehe? Abazungu, cyane cyane Amerika. uvuga ngo izi kudeta zikomeza Biterwa kuba, n'abazungu izi kudeta abazungu nibo bazigiramo uruhare. kubashuka, bareba inyungu zabo. Dushaka kugira aveho, dushaka iyo perezida aveho, dushike wacu aho dushaka. Ibi yonyine bivuga ko Afurika ibaye nka u Rwanda ko rumeze, yaba paradiso. Okay. Bakunzi bacu rero, turabashimira cyane uburyo mudahwema kubana natwe, mutwereka ko muri kumwe natwe gatanu ku kandi. Mwabyumvishe Musafiri abivuye imuzi n'umuzingo, ababwira uko urugamba rumeze, ababwira uko Kongo imeze, ndetse n'iyi kudeta yari kuvugwa muri Burkina Faso. Ibi nabyo urumva ko abisobanuye. Tugomba kwigira, iyo umuntu atigize arapfa. Tugeze rero ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mwakoze kudukurikira, ariko reka tubwire Musafiri yongere agire icyo abwira abanyekongo. Abanyekongo bitega iki muri ibi biganiro biri kubera i Doha muri Katari? Babyitegemo amahoro ko yaba agiye kugaruka ku butaka bwa Kongo? Hari ibi biganiro, hari amahoro byazana muri Kongo arambye? Icyo navuga kwa ikintu cya mbere, abakongomani, wandugu zangu wakongomani, niwaambilishe ukweli. Kama leo hii nchi yetu haina amani, ni sababu ya viongozi wabaya tuko nao Kongo. Sababu badolite fikiria, mvula ilinyesha, radi ikapiga. Imvura yaraguye ejo bundi, inkuba irakubita, ikaua jeshi mbili. Inkuba yakubise yica abajeshi babiri, barapfa. Aho ni mu bihe bice? Badolite. Hanyuma abasirikare ba guverinema barahindukira, bafata abaturage barakubita, ngo nibo niyo ngo bakose kwita abantu. Yego. Kandi sivyo. Eske radi kipiga, mvula ikinyesha, radi napiga, wa ndugu zangu, tusemeshe ukweli. Kama mvula ilinyesha, tunajua kama radi kipiga, turabizi ko inkuba yamusikubise, igihe cyose uhagaze habi musi y'igiti ubigenderamo, unabienderaga ndani. Kama mvula ilipiga uko chini ya muti, radi itakupiga, utakufa. Sasa wasoda wa jeshi wa Kongo kusema waende wakamate raia vizuri, wanageukia kupiga raia, eti ni wao ndio walikuwa radi na wapiga. Sio kweli. Ndugu zangu Wakongomani, tufunguke macho, tuangalie faida ya raia, tuungane, tupendane, tusizubae, tupendane, tutaranga kule.
Okay. Reka turwaye umwanya usuhuze abanyekongo aho bari hirya no hino ndetse n'inshuti zawe aho zibarizwa mu migabane itandukanye, aho hose baradukurikira kuri Saheli TV, basuhuze hanyuma dusoze, ubwo bazongera kudukurikira mu biganiro by'ubutaha. Wandugu zangu wote ambao wako Bukavu, wako Uvira, najua niko na wandugu wengi Bukavu, Uvira, hata kule kuliko vita huko niko na wandugu kule Kiringe, Sange niko na wandugu hapo. Na wasalimia nyinyi wote, nasema jambo kwenu, na wasalimu kabisa. Na mimi sehemu nipo na wajali sana na wakumbuka, ila kitu ambacho nitaambia ndugu zangu, tuombe nchi yetu ya Kongo, tuombe Mungu atusaidie nchi yetu ipate amani. Pamoja na hiyo, tusizubai eti jeshi yetu ya Kongo iko na tafuta usalama, ila hakuna usalama. Tuombe Mungu atujalie usalama, ni kwa Mungu. Tena najua kama Mungu atatusaidia katika yote. Asanteni na washukuru ndugu zangu. Kwaherini. Murakoze cyane kudukurikira kuri Saheli TV mu makuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri uyu muyoboro wa YouTube. Hanyuma Imana ibahe umugisha, ariko ntitwagera tutihanganishije umuntu wese ubabaye mu buryo butandukanye, aho waba uri hose, ibyo waba urimo byose, Imana iri kumwe nawe, ntabwo yigeze ikureka. Humura, nubwo bitameze neza none, ariko ejo bizagenda neza. Ukomeze wizere Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.